Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Waswana mangalomuntu ngathumfazi yena ngathumfazi okanestiji waswana mangalomfana ufuna udumo ngama ngakhe yena ufuna udumo ngama ngakhe ufuna udumo ngama ngakhe ufuna udumo ngama ngakhe unuthatha indobo ufuna udumo ngama ngakhe ufuna udumo ngama ngakhe unuthatha indobo ufuna udumo ngama ngakhe unuthola abalandeli ufuna udumo ngama ngakhe oh webantu sakatha bakulu wethu kuzogcina Ilanga seliyoshona. Ayikho lele. ngithukuthele kabi njengoba ngihleka nje ngiyazenzisa kulonyaka ngishaya inja ngenja kufe enye inja ngifuna ukunitshela ukuthi mina nginsizwa impela ukuthi ngaphi ukuhlonipha nje nokunikeza umuntu indawo yakhe.